عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Mia kapuon ki Umar mia suatun swalla api teruyan aguni yang muuntud kami ku ubayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku isa alungan na mia payager kami mama atantu ama puti inditarn tantu amai temibuk ada akilay ro narara dukaplaya layag guda amataur kami ro na isabu sa taman samiyuntud kudenga Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini tumbukian sudua lebian ku dua lebu Nabi sallallahu alaihi wasallam gu ini betadian sudua paladian ku dua bubun Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ahai Muhammad panutulang karakan su Islam na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Islam na so kaseksi ingka sada absimba na benar arwar ku Allah nagu mataa na so Muhammad na sugu wallah gusuki pamayan degne kaku sambayang gusuk katunayang kaku zakat gusuk kapu saing kaku Ramadan gusuk kapnai haji ika sabaitullah amai ka kegegeng kasolalanun gumini rawa benarka namia memesa kameron kai pergi seian na pembenar niambu na tigian apa nutulang karakan soparatiaya na piteruian
Aso kaparat iya angka ku Allah gusto mga malaikat yan, gusto mga kitabiyan, gusto mga suguyan, gusto alungan na maure, gusto kaparat iya angka ku ukuran. So mapiaw na gusto marataon, guminiraw a benar ka. Natigyan, panutulang karakan so kapiya-piya. Napitero yan, aso kasimbaang ka ku Allah sa dataru bangkas kanyan kailay. Na udingkas kanyan pkailay na mataanas kanyan na pagilayng kanyan. Guminirawa panutulang karakan subangkit. Napitero yan. Da ko ini seeno ni bayaon matao adi supupangingisa. Na guminiraw panutulang karakan sumanga na nauron. Napitero yan. So kambawata o ore pendababay sa pangulong niyan. Gusto kailayang ka kuda mga talumpa iyan na mga talandiyang. Ap kekamermera na di imamagunong sa kambing, mamagong bawasiran sa kapuro ikambelay. Orian yan na miyaipos na miya bulu-bulu akagagenekakan na tigu Umar. Orian yan na guminiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahay Umar, eno katawan ka wantawa asum yang ingisa. Napiterwakan, aswallah gususugu iya ni lebiru na matao. Pitero yan, amataa nagyuto so Jibril. Ami akataling Umar kanu, ipupengendaw niyan rekanu swagama niyo.